BJ Zaute official YouTube channel chanchin thar clear tu le ngai thlatu hai amasan in reng in chibai voisun thlaphal nisom ni paku in ring ni nia chanchin thar pungin ngai thlanga leiti voisun khan sawom bung relief kema Meitei IDPS hai cho buffer zone mer thleng tumin gwalta beating hunglutan tuma security force han yangang popi lai thei topin an lo danga in norbuina hai nasatakin lo thlunga Meitei hai lai hliem khom I mani zatan umani hingting panga hingting cycle ting ai thok unau ku ki hai khoma Meitei hai I mani tian hung lo tani chuntin thangmun an lo lak ve ngala buffer zone nai ting anu mai apasalin thangmun an lo laka security force an andang theilein boisun khan chu aini le inthem buina tivel atlung no hingkhom security force hai le an nor bui le khan Meitei IDPS hai lai hliem tok mi I mani zatanuma mi paruk pasari vel chu hliem na deu khomanum ni omana hospital ting hai phurlut nin anlung oino thu hai security force han hinganga kutan thla ka tharuman tho na hai anlung oino thu hai thrilin anni khom media hai anlung oino thu hai an khek puya chunglai jing chun unau kuki hai khoma cycle ting I sit-in protest anlo nei noka hing anga Meitei han buffer zone mer thlenga hunglut antum tral hi kan din no inrem na anol mungna tingai ti inrem na nelo mungna an di tak takani choncho buffer zone hi inza hai sin la hungle khel tum loin anni an umna an phairam bil sunga han chok chok hai sin la buffer zone hi inza ro hai sen tin mun pathuma unau ku ki han sit-in protest an nia I gangpi zang mai bungle utong lok mun hai hin sit-in protest an in chunga chu taka banner an thupui chu no buffer zone no peace tin slogan in an mangani khingting panga Meitei han anlung oino thu an khek puina chun hing har satakin kanuma tu hin relief camp hai kan uma chunglai jing chun ni tin kan fak ding sumle pai kan zong na konga ni ina si hlo amin kanin hloa ni thum ho hai sop damin ni butleng hai dam sop in hingin kan uma Manipur sarkar chun mangna umta national highway khum honganita inlon thei anita tin sangai festival hlim thlop na hunda mo honga ami ruk chu keini kan khuting kan cheng na in haya kir theilowa kan lo jingel hi ingdunga Manipur sarkar hin ami hlem amona tin lung oilo in nasataken an khek puya khingting panga ai meeting tingai ti hingting unau ku ki hai khoma an lo thanglak na hai lo mo ma Meitei hai mani tian hung lutani chuntia mipui an mai apasalin in thrul takin thangan lo la khom na hi enton tla kan ni ti chu ai la hung thil san sin la mating pe hom hin Meitei hai chun buinan la hung sim pe dingana an in tinga hai kirnun nokin churchampur sungting khom ni sin la kangpok pi cycle ting hai dam more ting dam hungino kata hin adat dotin hunglut tumin buffer zone mer thlengin thangan hung lak pe dingana chunglai jinga chun aini hai khom in ralring jinga im khosunga thok im tlang san thu da ma ti hai ngai changa mi puin buffer zone ting atul khun huna no thei ngalai sing thei na dingin film khurle in ralring jinga hi ala tul tak zitani Assam chu inrem na mungna ti hi tak tak thei tanwa tu hin ingtin tinamani sarkarin ma hung laka ingtinamani hun ahung fe pe hunga hun imani ahung sot do hunga in azai zaya mungna ahung tia sarkar malak tumna pakhatana chunglai jinga chun Meitei le aini zona thlak hai hi ingtikom inrem thei ding aini tanwa mun khata chengkhom thei ding aini tanwa chulai chun ai buffer zone si mau mai hi an hung ner thleng thei no na dingin aini tingkhom in ralring jinga thei to pa ai ram ai hum him na dingin thang ai lak jing thei na dingin film khur dekin sengai ti chu channel clear to viewers hi koma ngai na taken hin film ok sin la mi pui koma social media thukhel thedar tu police station ko ani
limta thlaphal nisom ni pasari ninga nia Chandel district checkup khuwa inthok paukap thang haukip kumsom ni panga se khothang haukip anaw pain social media thu apos lein Churchampur police station a FIR number 134 close 10 2025 ziglut ani le in zomin thu indon dingin Churchampur police station a ko ania investigation officer in paukap thang statement thataka anlak ngin mating peya social media mangsul taloding le inrem no na intlun theiding thil post taloding in zilna le warning pack ani zoin bail bond PR bona insu ani Assam sunga sarkaram hacker za sarile somku pangalin sungku sangle zanga hai chengna eviction drive nayani Vaitu khan Assam Nagaon district sunga sungku sangle zanga chung hai chengna sarkaram hacker za sarile somku pangalina eviction drive tho ania eviction drive hi security force ven himna khau takle jingkar ting khan lutimari area light tran ani hi sarkaram sunga cheng hai chu thlathum lim ta khan thlanhi sung nge ya suk dingin sarkarin thusuk alo sim khum hungin thlakhat dang huntra pek belsa anni hnung khoma sarkar thusuk ingmalwa an ngai lein security khautak veng himna hnuya veitu khan eviction drive tran ani district administration thusukin ahril peina sungku sangle zakhat ding vel hai chun anthum no haile amun an lo suk santa a chengna in building le kacha in hai chu atamlem suksit alo ni hnuin ala lui hai voitu khan tholuina manga ngot suk ania an chengna in hai khom suksit ngalani tin official thusukin atar langsa bokani amuna cheng mithen khat hai hrilda na chun hi hunahin kumsom ni chung zet anlo cheng ta sarkar forest ani ti anlo hrit no tin an hril MLA buina sim hai hren tang na dingin detention room sim ding Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari chun Assam Assembly House inchung huna buina sim leya not su MLA hai hren tang na dingin Assam Legislative Assembly detention room sim ani ding tin Assembly Speaker Biswajit Daimari chun ahril Speaker in ahril peina detention room sim le amang dan ding dan thatak pungzarvat ni ta ngati hi thil hi Assembly House nga inthunun na inza na le moina ken ko na dinga malak na ani tin ahril Assam sarkar chun aram sunga polsom exam ding hai thlatin cheng zathum pe katum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chun kum sangni somni paruka high school leaving certificate HSLC examination pedinga in butsai in chuglai hai thlatin cheng zathum pekna ding scheme thar ahonga hi thu hi zani zir top ni khan chanchin bumi hai ma apung langani CM Sarma in ahril peina polsom in chuglai hai chu cheng zathum thlatin donganta in chuglai hai bank account na thunninga ta exam anzo fel ma po hi fe puininga ti tin ahril Bangladesh PM hlui Khalida Zia damnom yer muninrik Bangladesh Nationalist Party thui tu le Prime Minister hlui kumsomri ta upa Khalida Zia hi limta pathini khan phingting asoi lein damdoin panpui alonia ain kol tu Dr. Haichun angir mun hi athano thu anthil tin BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir chun zani khan chanchin bumi hai fetlingin ahril Israelin airstrike abeina mi som thi zani zirtop ni khan Syria simting panga khote pakhata Israelin airstrike athona naupang thangin mi som han thina antu baka mi pathum anman zanita Syria rama Israel airstrike chu tulai hnaya dingin
Syria rama mihrim thi tam chum tak lani ngati tin Sana news report in akhil. Report in akhil peidanin Zaid zin huna Zama Islamia helpol han Israel sipai hai anlo kapleya in kap tu na tlungin Israel in airstrike atho ngalani. Israel Defense Forces IDF in akhil vedanin Israel hai do na konga ral matonga thang Golan Heights a helpol hai mantuma an fe na lama thiltlung ni in akhil. In kap tu na hin Israel sipai tingkhom mi parukin hliem na an tuk ani. Russia President Vladimir Putin in India sir atum. Nihisung chamdingin hungklumding nim tukla nilikhin Russia President Putin chu India rama hungin zimding tin zani zirtop ni khan Ministry of External Affairs thusukin akhil. President Putin hi India le Russia annual summit avoi som ni pathumna thanga Prime Minister Narendra Modi le inbigna neidinga New Delhi India hungdingani. India achamsung rambung pahnia thuitu haichun. India le Russia inkara bilateral relations masondan ennon nein special and privileged strategic partnership sukha zuldan dingle ramsung le puti nga buina har satna dang hai shirtlang neyanta inlai chin na thalem sim dan ding ngai tutlang bokanti. Silai le bom thanem tok tak phur junta military truck pakhat accident lein sipai panga thi limta thlapal ni som hi pasari nga ni khan mangwei region taung dungwi township a junta sipai truck pakhat silai le bom thanem tok tak phur chu tuksi ta tuk lein junta sipai panga le civil mi pathum han thina an tu hi thiltlung dan hi local mi pakhatin akhil danin kamwei khobula junta sipai truck pakhat chu bom le silai le sipai I mani zat le ahung tlan lai leilak pakhat abo lein chaka an phur bom hai chu apuka chutaka in thok chun sipai panga in thina an tu baka abul hnaya civil mi pathum han thina an tuk bokani tin akhil. Vaisun Khan Uttar Pradesh State Lucknow khopuya Bharat Scout and Guides kumsom ruk tlingnale National Zabori avoi som pakuna hunser mangna India President Draupadi Murmu chun Mizoram Chief Minister Pulal Duomakoma Bharat Scout and Guides choimoina insang tak Silver Elephant Award an thlanani. Choimoina lekha hin Chief Minister Pulal Duomachu Bharat Scout and Guides malakna atho chat chung chung bigleya most exceptional service tia in zik choimoina lekha hi in hlanani. Pulal Duomachun Mizoram mi pui hai akhule atui hai aram le akhutlang mi pui hai thanglak na zara hing ang choimoina hi adong phakani tin akhila. Amimal hlotling aninoa Mizoram mi pui hai le Mizoram Bharat Scout and Guides how to hai le Sports and Youth Service Department hai thogrim nazara hing ang choi moina hi dong thayani tin akhil. Bharat Scout and Guides choi moina hi Mizorama in thok kumsang ni khan famta pu rang thanga in alo dong ta chun kumsang ni le sompasari khan pilal ro sang in alo dong ta bokani. West Bengal Special Intensive Revision Neimeka Voter Thita Ming Nui Som Pangale Singale Sangthum Musuk Ani. West Bengal Special Intensive Revision Fepui Mekahin Enumeration Form Nui Rukle Singli Le Sangacho Computer Silut Anita Chun Nui Sarile Singrukle Sanga Form Semsuk Anita Bokani Tin West Bengal Chief Electoral Officer Manoj Kumar Chun Vaisun Khan akhil.
ole voisuna chanchin thar ai hung suk lang the hai po chu khang hai khan ni bj zaute official chanchin thar thlir tu le ngai thatu hai in rengin mangtha